Yes, yes. Uyu munsi rero nje kubabwira amakuru atari meza na gatoya kubera ko yari inshuti yacu, yari umuvandimwe wacu, yari umujama twakuranye tukiri batoya, twakunda abana bakurana muri karitsiye bakina amabiye. Ndabyibuka neza ko najyaga njya iwabo tugakina amabiya, tugakina amabiya, tugakina agapira ku irembo iwabo, mu mbuga y'iwabo, ariko nyine mu ijoro ry'ejo bundi ku wa kabiri bishyira ku wa gatatu, nibwo yagaragaye cyangwa se bamubitse bavuga ko yapfuye. Yari inshuti yacu, akaba ari umusore wa hano i Huye kabisa, mu kagari ka rya Kibogo, umurenge wa Gishamvu. Ubwo rero ikintu yazize ntabwo kiramenyekana n'ubu, usibye ko bagiye kumupima ariko ntabwo bigeze batangaza ikintu yazize. Gusa yari ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore, bivugwa ko nyine ari nacyo yazize, kuba bari bari kumwe mu nzu nijoro. Gusa nyine yakundaga kugira, ntituzi nimba ariyo yamuhitanye, ariko byarangiye nyine atuvuyemo. Yari inshuti yacu, yari umuvandimwe. Imana imwakire mu bayo, niko navuga. Uyu munsi rero haraza kubaho umuhango wo kumushyingura. Sindamenya amakuru neza ko padiri ashobora kuza, kubera ko bari bavuze ko nubwo nyine yaguye aho hantu, ariko yari umukirisitu gatolika. Byavugaga ko rero padiri ashobora kuza, gusa nta makuru ndagira. Gusa uko amakuru ari bugende azamuka, ndaza kugenda nyabagezaho, kuko twese yatubabaje cyane. Murakoze rero. Nk'uko mubizi ni Inkogoto Show YouTube. Ubwo nawe wamufasha ugahita ukora na subscribe, ugakomeza kujya ubona amakuru ya buri munsi. Urakoze cyane, ugire umunsi mwiza, igitondo cyiza, turi kumwe.